Jinten tsukpi manamki kochi tonbi tanchim denjik tekka chimchirla mangzu tsukpi gyabkyurshi masongchi hyonju shejimbi kamdir yikren la rukkyur shaji yang nyankashik nangti yu pare. Kochu situn tsukme yongki yikren tang Israel la gyabkyur shaji rewa tongzi tatongdo panda jimtsin kochur tanchim yongsi goshi jindo pa yu peresir. Mangzu tsukpi ngini ari zhongi gyakib denjik til agur tongshir chikitong chikchiga rosong tongchirla sopa sheki yu de. Deyang mangzu tsukpi gachin tan zinjimbi tanchim denjik tekkan rosong tongchi par chi chani samlo tonggi bi rindin tuandu. Democrats are serious. Mangzu tsukpi ngini Ukraine natun takchu shashugla hachang zamnin shaki yul, inayang jintin tsukpi tetir shaki mindu, kochi tanchim tekka chimzih danlan bebgir, ngazi kohkib lakhi te chayusir. Pochang karu yakib denjik tekka London baje ksali winki Ukraine la rogrum shagi tichul zukkin digchi shandu. Dalu lonjik warta zhungi nikhi chitsim tunrong Ukraine gachayta chuncha mangpo nyodisha matwala, nga tsu magtun la khikin mapukpi o, ari gonzu ni chuncha nuntu shagi yang yongtu mandiksir. Mangzu tsukpi ngini zalhaqpi ni Ukraine tang Israel la rogrum shagi idi gini takchu shatimin gitil tokpa shajimbari. Gete kochi shima nipu ga chimzilan girwa tangti zamlang puchang ga lagu ni kyabtsi nga tsur matani litun mangpo dibgiyo parisir. Tarta mangzu tsukpi tima manghi simbi jintsuk gongmi nang takchu shi simbi natunchi yinrong, jintun tsukpi tima manghi yinbi jintsuk omaga nang chukchin to masibi nyanka cheshang, tima kakchiki ari zinkyong zhongla Ukraine-ki yaka tomin gitala nisin sawo shik mabi nginzin shindu. There are important Ngachi thomar chawa kechin tatagla landab shi tse zhin indi til jimyo shatib, tetag nan daftar shaji mgi chashig yimin tang, jigtar Ukraine ga nitang chanda shig tangirmin, ari manamki chay pali shongbi, zachi yenur la insam ga tartuk todum chatar shagi min chirisir. Mangzu tsukpi za mngmar ginin nyanda tang ni shadun la, Putin ki Ukraine la ari gyabkyur ma tumna samki yu la, dala tani Yorub ka tandruk yakib tak qargharmiyang gagsi pashgiri. We have clear objectives in Ukraine. Ukraine gini nga tsuru mgi sawo yu la, mgi ndatag ngonti yang kiryu, tarta nga tsu shanir shamanyin, tarta nga tsi yakalan tabjitang, Ukraine yongsi shirlangir tachigta kagtag sha matipar kayarni, Ukraine lihtong shagina jimtsima pashgiri sir. To stop and give up on Ukraine. Ari tinsula tsuna litil dimu shagi tichul mangpo shig mala, dinchang jimi zanjigni ari gongsang ga tichul hebzin bare.